yambaghi an yakuna laka wirdun minat tafakkur fi kulli yawmin wa laylatin tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'at. Wa yambaghi lan sayujo an yakuna yen to ana iku laka kadwe sira apa sing ana wirdun wiritan nyatane wirid minat tafakkuri kang tetep saking mikir-mikir fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina walailatin lan saben-saben wengi. Seterusipun beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menganjurkan kagaulawan panjenengan samarenah memperbanyak solawat. Solawatnya kayak kebewirid tonton solawat si ampun ejelasaki lesaben kelaben adab ben tata krama. Seterusipun wirid setak kala pentingnya jika dinto berupa tafakkur kermeker. Karena tafakkur ini kebuah banyak, hasil banyak. Bisa memperkuat keiman, semakin mempertajam keyakinan, semakin luas ilmu pengetahuan. Karena deki hubungan daripada tafakkur nikah hubungnya sangat erat kelaban ingki kadinto urusan agama. Walaupun sekedar kermeker, tafakkur nikah cuma tafakkur niki identik atau hubungan erat kelaban agama. Kelaban agama. Berapa banyak tapi dengan tafakkur nikah? Tu'ayinu kang nyataaken sapa sira lahu maring tafakkur setakyin saatan ing dalem sak jam sesaat au saatin utawa pira-pira jam pirang-pirang jam. Baik sesaat, saat jam, atau lebih daripada sejam, atau sekejap sekalipun sekejap. Etayin bektone ke etayin etentuaki khusus untuk kermeker tafakkur. Tak harus sehari semalam, tak harus sehari benteng, atau semalam bunten. Alhasil bedebektos ya khusus untuk engki kadinto napanya mana ngobraki tafakkur kermeker dekah baik ke baina Gusti Allah. Mun pangeran cek kermeker Pak. Tak oleh kermeker ke Gusti Allah ni kata oleh urusnya iman puna. Gusti Allah rek kata apa? Gusti Allah berada di rumah Gusti Allah lah cek kermeker Gusti Allah. La tafakkaru fil khaliq, tafakkaru fil makhluk, wala tafakkaru fil khaliq. Kermeker ke makhluk baik ke baina Gusti Allah. Kermeker dek ciptaan Gusti Allah, tapi tak kermeker dekat data Gusti Allah. Pangeran saya pikir kilong ku dikit tina. Depa apa saya depa? Kilong saya depa. Mun pangeran saya pikir. Kermeker mun ke pangeran, tapi baik ke baina pangeran ni ke baik ke baina Gusti Allah ni ke perlu pikir. Paham ni kan ki? Ini kata tafakkur nikah. Deki penjelasan dak budi banyak buah atau bermanfaat dan hasil daripada tafakkur nikah. Nah, bila waktu saya tepat, kan kui tafakkur nikah bila? Wa ahsanul awqati utawi luwe bagus-bagus pira-pira waktu. Litafakuri maring tafakkur iku afroguha kang luweh kosongi awqat wa asfaha lan luweh beningi awqat. Afroguha iku kang luweh kosongi awqat wa asfaha lan luweh beningi awqat wa ajdaruha lan luweh nyatani pira-pira awqat yani awqat fi huduril qalbi ing dalam hadiri ati. Contoh nih kajau fil laili koyo tengah wengi.
paling tepat-tepan bekto untuk tafakur mikir ka Gusti Allah. Pertama, pele bekto sekira bekto kak dinto se paling kosong. Sekira tak ruwet bekto na. Cek tepan alakoh, cek tepan aktivitas, cek tepan bede pasar, atau bede Tegal, atau bede Sabe, nyari bekto kosong pak. Khusus bekto kang kui wirid saanya matafakur mikir. Nomor 2, wa aswaha selebih hening sepeh. Sekira tak terganggu bi keluarga, tak terganggu kelaban tak napanya mana kanca, tak terganggu kelaban selain lah. Jadi pele bekto se lebih kosong, bekto se lebih bening, yakni lebih hening, lebih sepeh. Wajadaruha fi huduril qalbi, nyari bekto sesekira ka ati ni lebih cepat mantepah. Lebih nampak kagul manci dengan bekas sah. Bila bekto untuk tafakur setepak je dia. Kajau fil laili, engak bekto tengah malam. Engak bekto tengah malam. Ker-pekeran tuh abe ria matiyah. Setak temate cuma Gusti Allah. Tu nyari bekal ancor. Mula kiamat ada sebuto. Ker-peker tusa itu banyak tang tusa apa saya lakonan nah lemari kapi. Amal kematan saya kebe dari tang amal saya bagus dari ke alam kubur. Ker-peker ngak nik urusan keagamaan ni kah? Ni sepaling tepak bektoh sepaling bening, bektoh sepaling sepeh, bektoh sepaling bersih. Engki gak dinto bektoh tengah malam. Kang mikir-mikir kesalahan ben kelopotan, kang mikir-mikir rek sepo sampun ninggal umur, mikir kuburan, mikir macam-macam ah. Mikir baik kepada Gusti Allah. Swarga neraka saya pikir, waduh mikir tembus ke akhirat, bener pikir setahun 2 tahun saya pikir, tapi saya pikir akhirat saya pikir. Masuk dem maba-aba anda kira-kira ke swarga kah, ke neraka kah? Oleh karena itu bekto tengah malam nikah setepak kang kui tafakur dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak kebewirid. Nyambung adeki dekat bagus agama. Nyambung adeki urusan agama walaupun sekedar kira-pikiran nikah, walaupun ning sekejap. Tapi neki beda urusan neki kadito nyambung kelaban agama kaulaban mancinangan. Oleh karena kadito mon orang mikir sepakakan nyaman biasa. Kakak lagu pikir masa depan anak pikir lah akhirat tak pikir. Kubur tak pikir. Tembangan waku, tembangan amal, hisapan ya dan Gusti Allah. Tak pikir. Saya pikir kalau ada remakiran akan nyaman, PC banyak, kendaraan mapan, orang bineratin. Cuma ni ketok sedikit pikiran kul manci dengan takut tangakan, takut tak minum. Pikir kuburan dia perlu pikir, akhirat perlu pikir. Lo setepak kira mikir ngak ni kini tengah malam. Di saat sepeh, di saat orang pada tedung kengkul manci dengan ki bisa kira mikir kebareng. Semungkin ada orang mikir di saat makin ni kan. Banyak orang lupa, tapi kul manci dengan ki gelem tafakur kira mikir. Bener cuma mikir kajuan, toh langit bumi bener, tasik gunung bener saya kepikir. Bahkan mikir jauh, pikiran saya tak ketelak mereka manusia. Antara neraka dan swarga, antara jember dan cope, antara peteng di padang kuburan kuburan dengan. Neka sepaling tepat iki kadito, kira-kira pada tengah malam. Jadi belajar kalau dengan bisa mikir di tengah malam ngak nikah karena bisa membening ke ateh, membersih ke ateh. Malah ada buah kisah orang setafakur selama 40 malam berturut-turut, maka insyaallah atena bakal diberi kepadengan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Benyari tak pikir-mikir mangke.
Saya pikir kalau saya kakak tok. Saya pikir tak kodok rumah anak mau tandi bungko, tandi sepeda, tandi tegol, sangkolan macam-macam. Kayak ada saya pikir urusan akhirat lah. Ini ke wirid, benih cuma roba tasbih tok wirid nikah. Benih cuma sekedar bacaan tok wirid nikah. Tafakkur juga ke wirid. Ebek toh sepaling bening, yakni hening. Ebek toh sepaling sepek. Sare bekto sekira bekto kosong khusus kermeker kau lebih dengan tafakur dekat Allah Subhanahu wa taala. Kon ini permulaan Jumat sebagai datang insyaallah diterangake napa dalil-dalil terus apa dasar-dasar tafakur menika. Jangan lupa baca selawat ning hari Jumat. Sampai lupa kalau dengan memperbanyak ibadah khusus ning hari Jumat, karena ning hari Jumat ning bektoh areh paling luar biasa hebatah, luar biasa istimewa nama umat Islam. Jadi makin beralih ke pembahasan tentang tafakur kermeker. Semoga itu ilmu manfaat. Semoga panjenengan paring kesempatan bektoh kangkui kermeker tafakur dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa alam anna salahud dunya wad din mauqufun ala sihhati tafakkuri wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'alamannahu